Добър ден, аз съм Акико. Danas ću pripremiti sushi od dimljenog lososa. Materijal: dimljeni losos, pirinač, šilče, šećer i sol. Napravila sam kutiju od pakovanja soja mlijeka. Prvo skuvati pirinač. Kako skuvati pirinač? Molim vas, pogledajte gornji video. Stavite foliju u kutiju. Stavite šilče, sol i šećer u činiju i promešajte. Nije neophodno da se sol i šećer potpuno rastope. Kada je pirinač skuvan, dodajte mješavinu šilčeta i promešajte. Kao da sečete pirinač. Stavite dimljeni losos na dno kutije, bez praznog prostora. Dodajte pirinač oko 80% kutije. Zatvorite foliju i malo pritisnite pirinači. Ostavite u frižideru oko 30 minuta. Izvadite iz frižidera, otvorite foliju i stavite na tanjir. Pažljivo uklonite foliju. Ovoga puta sam dekorisala sa crvenim kavijarom i peršunom. Također je ukusno sa majonezom kao dekoracijom. Ovaj sushi može lako da se pripremi, ukusan je, čak i predivan. Nadam se da ćete uživati u pripremanju. Bilo bi mi drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.